Beşiktaş'ın barınağında ne son konuda şurada tasarım olacak şurada dersler, şu klaslaşlar, kızlar onlar, mutfak olurlar, başkanı, çocukların onlar, barınağında mutfakta yaşıyorlar. Şurada o sıcak kızı ışını şurada koyuluruz da, barınağımızın bayanlarına. Hurmatly professor, universitetler, barınağında bu bayanlarına ortay, barınağında en son, şundayla kızımızdan şunday ortayla, bundan arkadaşlar, barınağında Arkadaşlar, sizlerle sebep oluruz. Umuyoruz, karşı son ayların basınından gelip Barınağı'na insanlık işimizle ilgili bir arkadaşlar bağışlarlayı Allah'a şükür bahçesi konusunda birbirimizle aşkında da uğraşıyoruz. Çalışmaları, bağlıları, bayanları. Daha sonra konserlerim vardır, ağzımda suyla koydum. Kaybetmesine de. Kaydedelim gerek yok. Barınağı'na en sonu beş olurla var olurlar. Sizlerle
берсең, birinchi құттықтау сөзді Айнагүл менен Данияр. Құрметті басшыларым, бүгінгі ушул салтанаттуу кечеси құтты болсун. Башыңызда балдырған бақыт болсун. Жер жүзүндө тіршілік болсун. Басқан жеріңіз гүлбет болсун. Асманыңыз ачык болсун. Қалағыңыз жарык болсун. Жана ошондой эле баарыңарга кааларым. Каалайм аккан судай узун өмүр, каалайм кристалдай үмүт көңүл, каалайм чолгон айдай жарык жана да күгөндөгөн үй бүлө бактык алай. Бактылуу болуңар, аман болуңар. Урматтуу бүгүнкү жолугушуу кечеге келген менин бир туугандай болгон классташтарым, жезделерим, жана ошондой эле айыштарым. Бул убакыт учан куш кеткен ушу арабыздан 30 жыл өттү. Мына 30 жыл ичинде ушу алдыбыз уул үйлөр кыз чыгарып, небе